Okhulumayo nguSibongile. Lana sinikizwe inkinga ukuthi sixazulule lenkinga le yesondo esithe sanikezwa yona. Lana nginenkinga. uMbali noThandi bakhwele isondo elingu-16 diameter. Ethi ngilidwebe nilibone kahle leli sondo abalikhwele. Nalo-ke kuthiwa i-radius ngu-16 diameter. Bese elingaphakathi njengoba ngifaka ichashaza la ukuya phezulu ngu-8 meters. Nali ngiya phezulu bathi ngu-8 meters lapho ukusukela la phakathi uye phezulu. Bese la sizoya phansi. Bathi ubungaphansi balesondo ngu-1 meter ukusukela phansi emhlabathini. Nali ichashaza lami nako leyo ukusukela emhlabathini ukuya la esondweni lethu bathi ngu-1 meter. Bese uMbali noThando ubude babo emhlabathini uphawu lesikhathi lapho u-T is equals to 0 emele ubuncane besondo. Ngicela ukuyifunda futhi lenkinga esinikezwe yona. Kuthiwa uMbali noThandi bagibele isondo eMonte Cassino elino-16 diameter sesikwenzile. Leli sondo liguquka ngo-3 revolution ngomzuzu. Into abasitshela wona liguquka ngo-3 revolution ngomzuzu wale mitha ephansi. Lana singathi uMbali noThando ubude ngu-T. Isikhathi sinikezwe ngama-seconds. Uma bathi kuno-3 revolution ngesecond, lokho kufuna ukuthi 1 revolution kufana nokuthi 1 revolution ku-20 second. La revolution ngu-360 degrees ngama-seconds ayi-20. Lana sizodivide njengoba ngishilo ukuthi 3 revolution ngu-60 bese u-1 revolution kufana nokuthi ngino-20 seconds. La sizodivide i-revolution uma kungu-360 degrees ngama-seconds siba nama-seconds ayi-20. Lana sizodivide. Into engizoyenza la ngizothi lo 360 lo esinikezwe yona ngimdivide ngalo 20 seconds lo engizokuthola la ngu-18 seconds. Thola 18 lana ngizobhala kanjena ukusukela la phezulu. Ngizothi 3 revolution ngaphansi kuka-60 seconds. Lokho kunginika u-1 revolutions ongaphansi kuka-20 revolutions bese u-360 sithe sino-20 seconds ongaphansi. Lokho kusinika 18 degrees ngeminute. Uma uthi sithi yi-angle la lena i-angle kuzoba ngubani? Nikhumbule ukuthi yi-18 degrees ngesecond elilodwa. So la uthi wethu sesizothi 18t la. Manje sesizofuna ubude balana. Yini lobude? I-1 meter le sizoyihlanganisa ne-radius 1 meter yethu
bese la sizoba ne-h. U-h wethu uzomele ubude. Lo h wethu lo engikhuluma ngaye kuzoba ngu-h. Kodwa la sisagxile la kulo 18 degrees simtholile. Ngizombhala lana sino 18 t degrees. Bese lana ke sisofuna ubude. Uma sesifuna ubude la sesino t la esizomhlanganisa nalo 1 meter lo. Ngizombhala nje kafushane nimbone. La ngu-1 meter bese la ubude bala kuzoba ngu-h. Ngu-h, u-h wethu ekungu-9. Lana uma senze kanjalo sathola lo 1 meter lo kanye nalo h eku-9. Sizothi u9 ngizohamba ngiyobhala eceleni nizobona kahle ngisacedelela le angle yami le njengoba nibona. Lana sizothi u-h wethu lo ngimdwebile ngiphinde ngihambe futhi ngimdwebe nangale njengoba nibona. Bese nasesiqedile ukwenza kanjalo sizohamba siyoxazulula isibalo sethu le eceleni. Ngiyathemba niyabona ukuthi ngenze kanjani. La sesizofuna lokhu engikudweba ngalombala lo. Sizothi u9 ngimsusa ngo-h. Siyazi le angle le ka-18t siyazi ukuthi i-radius ka-8 meters. Uma sidweba le angle singathi sibuyele ku-Soccer. Lana uma ngibheka le angle yethu le esinikezwe yona ngu-cos. Lo cos lo sizoba no cos 18t degrees. Ngizohamba ngiyombhala sichubeke nesibalo sethu njengesithembiso sethu la. Ngiyathemba niyalibona le angle le engiyidwebile. Sifuna lokhu okungaphansi manje ubude bakhona. Uma ngibuyele emithethweni le yaka-Soccer ngizokhetha u-cos. Bese ngiyaqhubeka nesibalo sethu. Lana ngithe ngizokhetha u-cos njengoba sengimbhala kanye nalo 18 lo t ka-degrees. Bese la sizothatha lo 9 engizomsusa ngo-h uzoba ngaphansi kuka-8 meters lo sinikezwe wona. Sohamba ngiyombhala lana ingxenye nengxenye lesibalo lesethu esesikhethile. La sizofaka u8 ingxenye nengxenye sothi 8 cos ka-18 t degrees ono9 engimsusa ngo-8 la. Bese la ngizoqhubeka ngibe no-9 engizomhlanganisa no-8 cos ngoba ngimisele u9 wethu sazoba negative. Bese sizophinda ngalo h lo wethu. La singathi u9 simphinde ngo1 kuze sibe positive. Suse u8 cos ka-18 t okanye no-h. Lana singaphinde sithi u-h ono9 engizosusa u8 cos ka-18 t. La impendulo yethu esiyitholile kulesibalo lena lenkinga le esinikezwe yona lesondo. Ngiyathemba ukuthi nilithokozele.